شارداریya geliya bajarê Kobanê jî di projeya pêşxistina paqijî û şaristaniya bajêr da dest bi serrastkirina rêyan kiriye. Şaradariya geliya Kobanê ji bo berdewamkirina planên xizmetê yên sala 2025 gelek proje dane destpêkirin. Ji ber ku rewşa rêyan gelekî xerab bûye, ew rê hatine ziftkirin û derbarê vê projeyê de jî hevseroka şaradariya geliya Kobanê Emîna Wêso ji Rojava TV ra axivî û zanyariyên zêdetir li ser wan projeyan dide. شهید پیمانن کاری زفته تکرنه ذاتن زفت یک جو پروژه می 2025 هاتن اری کرنه تقریبا زیده 10,000 متر مکعب زفت اد باجاری کوبانی دا واره چکرن ابو چند رو عمل باجاری کوبانی کار دکنه ذاتن کار حیان هاد بی پرانی خواهم بجن زفت کبن ایاتی قشاردن شونه زفتی نوت دانینه حاليا وقت مقوتي عمل شهيد پیمانن ده حارت سینا عدانه پشتی و طبعا زفتی امن هذا کنی متقطعات دنابری بجن دندر باجر دا کدر ری زرار دینی هاتن تقشیر کرن اویان ها دست پیک زفت دبنه پشتی شهید پیمان هم در باسی بوتان غربی دبن او جی شارع 24 او جی بجن بشک زیده زرار دی هاتی تقشیر کرنا لو داره و زفت چه ببه ذاتن پشتی هم بجن مقشور رید کفن زفت کفن ورن قداندن اما در باسی کوبانی نوبن پروژه مزن الوی داره ذاتن و دی امنا حاليا سر مشروع رصیف و کبری ردیف و انترلوک تدانینه پشتی اونا بقدن ذاتن ولوی داره جی زفت واره چکرنه یعنی حاليا هم بجن هی سال گور هر ساله دکان بزن هی سال کمی زفت پر رزیده هر ساله کوبانی دا پرانی خود تا خانو دواره دانینه و کدن تحمو تا خود باجر ای ری خواهم بجن زرار دینی